Thegio muno muranya mukira wega ndi tauni-ini ya Nanyuki kaunti-ini ya Laikipia na tukirika dereti-ini egie gwetha mawira kana kothi gukorwo itaratwarana na mawira maria mariku andu gukorwo magithoma magacoka makaga mawira maria matwaranite na kothi iria mathomete na ihinda-ini riri ndina mbeũ njithi kana muyuthi umwe thiini wa muci wa Nanyuki gukorwo agituteithia gutwira hihi ri thabari yake ya gwetha wira ikoretwe hana atia. Karibu sana Dennis thiini wa studio citu utwire hihi ri uwikite kothi iriku na ukoretwo ugicaria wira na thabari ya gucaria wira ikoretwo ihana atia. Wajina ritwa riaku please. Ni thegio Githoi wa Wairimu hamarĩtwo njĩtagwo Dennis wa Buthia kuma kaunti ino ya Laikipia tauni-ini ya Nanyuki. Niĩ njĩkĩte kothi ya umemerekia na wa mbere tuoka ũhoro-inĩ ũyũ wa kwaga mawĩra harĩ mbeũ njĩthĩ nĩ koretwo igomeire ayuthi aingĩ mũno mbeũ njĩthĩ gũkũ ũguo bũrũri-inĩ witũ ta gĩcunjĩ gĩa 12.33% ugakora ayuthi acio matikoretwo makiona mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ witũ. Warora okorwo nĩ graduates arĩa marathoma university-inĩ citũ makorwo nĩ aingĩ na job market igakorwo flooded ũndũ atĩ ona mũndũ ũcio graduate ndarakorwo akiona wĩra uma gũkũ ũguo nja. Thegio muno Dennis na tugithie na mbere ni ati guko nginyitanira na murugamiriri umwe wa thukuru umwe thiini wa kaunti ya Laikipia na ino ni muci tauni ya Nanyuki ni imwe itakoragwo na college nyingi kana mathukuru ma gikiro kia iguru maingi na tuko niwe witagwo Paul Mwaniki agukorwo agitwira tuteithia guthathaura ni atia guthiaga na niki gitumite thoko itu ya mawira ikorwo kihana uguo. Karibu sana Paul na utueleze na majina, utueleze mbona hali iko hivi, unaonaje na nini kilikufanya wewe kuanzisha shule katika town hii ya Nanyuki? Asante sana bwana Githoi. Nafikiria jambo lenye linatupatia changamoto kubwa kabisa katika nchi yetu ni ukosefu wa ajira kwa vijana wetu. Sababu kuu ambayo inafanya vijana wetu wakose kazi kwa sana ni kwa sababu zile skills zenye wamesoma ama zile courses wamefanya katika shule za colleges and universities, most of them ziko based on theory, hawana zile practical skills zenye ukienda katika kazi zenye wafanyikazi wanapeana hawana uwezo wa kufanya zile kazi vizuri. Kwa hivyo zile kuna skill mismatch ya kwamba chenye umesomea shuleni na chenye unaenda kufanya katika uwanja wa kazi ni tofauti kabisa. Hiyo ndio changamoto ile kubwa kabisa. Asante. Tunaona kwamba wewe mwenyewe umeweza kuanzisha shule na wewe ni kijana. Nini msukumo ama umeona aje watu wanazipokeaje hizi courses ambazo mnafundisha kule? Wacha niseme kwamba vijana wamekuwa kwa wingi sana katika shule yetu ya Laikipia Skills and Talent Training Institute kwa sababu mafunzo yetu ni ya ujuzi, skills based as in opposed to theory, ambayo tukikufunza kwa mfano kama ni kutengeneza mkate, tunakufunza kutengeneza ule mkate na vile utaenda kufanya katika bakery ama vile utaenda kufanya katika viwanda vyovyote vile ama katika supermarkets. Pia tunaona kwamba watoto wanafurahia hizo course kwa sababu atubagui kama ulipata A ama E, kwa sababu changamoto kubwa ina face wale wamefanya hizi walipata grade yenye waweza kuwafikisha kwenda universities ambao pia wamekosa matumaini. Tunawahimiza kama shule kwamba ama katika shule zile zingine tufunze watoto wetu masomo ambayo ni ya kufanya kazi kwa mikono yetu, kwa sababu akikosa ajira ataweza kujiajiri. Tunafunza ni vipi utapata ujira kwa urahisi, na pia injapo utakosa ile ajira ni vipi unaweza jiajiri wewe mwenyewe kupitia skills zenye tumekupatia pale. Asante. Na kwa sasa tutaweza kufikisha hapo togo paki guamaniati mawira maria mariku ni mararema gutwarana na kothi iria cirathomithio na university na mathukuru wekora ayuthi aingĩ kana andu aingĩ mathomete no inde matiri mawira kuma ku kaunti-ini ya Laikipia. Getwo Githoi Wairimu gĩcokeria mwaro uyu studio tuthi na mbere tabarĩra ya uge waku tugihokaga ati no tukagĩa na kihonia gĩa thĩna ũyũ.